babe. Babe, faka tshwala ngitonatha. Ngifaka bonke noma mungaki nginathe. Hayi babe, hayi man, sotsake kakhulu. Angisakuniki tshwala man, sotsake kakhulu. Yini ungamuki tawubuya kusasa man. Hayi khona man. Wangobe. Kulile ngikufuna mlethu Nkosi yami senguzulela lonke live nala Mswati. Angikutholi. Kuyangitshela ukuthi la khona usetshwaleni ngobe Nkosi yami. Akunathwa ngalendlela kuthiwa ubulala tshwala inyanzeleni. Hayi ngicela umthatha uhambe naye man. Utsayo kakhulu lo muntu lona. Ngathi une stress nje ngandlela natha ngayo. Nginetinkinga Mhlonishwa. Ngithengile imoto. Mayithathe imali yami ihambile. Ngiyekelele ngebushaya. Ngiyathi mlethu ingakho ngilapha. Ngiloko ngifunana nawe kule company lengitfolile Ngobe. Le dakusitha uthole yonke into yakho Ngobe lokhala ngayo. Yini kanti le mkhalisa kangaka man? Hayi kusho ukuthi mlethu nalishana kaNgobe Nkosi yami. Lithenge imoto kunawe makhampani emabogus company fraud. Ulishala Ngobe ladliwa yonke into Nkosi yami. Kodwa kule company lengitfolile bathi iAbalandi risk management ikhona lapha eGauteng. Idamsida ngobe ngizodayo leti. Ufuna nje asukuma ubuye sambe siye khona. Azame vele babe, azame. Nkosi yami Ngobe yini ngathi sowumoshile mnethu. Hayi kudzala njalo uhambani vele nami ngiphumlile. Baby lambelinga shoni. Darling always turn us on. Yeginjabule nginayo. Umang nawe sithandwa sami yekinjabule nginayo. Nginisita ngane ekuseni bobabe. Wemlethu Nkosi yami nalo lishala Ngobe livelelwe inkinga. Nanga yothenga imoto angahlolisisi kahle. Naye company lathenga kuyo. So ulimele ngikhuluma nawe ulimele nje. Kepha sivile kuthiwa nini Abalandi risk management. Niyakhona ukuthi ni-investigate. Niphinde ni-collect nilethe info lemlahlekela umuntu. Yebo liqiniso lelo babe. Abalandi risk management, we specialize in investigations of fraud, infidelity, insurance, and we also do tracing njengobushito. Thine babe, we trace, we investigate, we collect for our clients. Uma khona lokumlahlekela. Nangobe Nkosi yami mlamlele msithe. Babe, ngilimele ukuthethe kubantu yonke Nkosi yami mayami. Khuleka babe Ngobe njengoba ufike kithi sowusitakele. Thina ama client ethu onga ngafakaza. Siyakwati ku-investigator ke thina. Sithole konke lokwendekile bese siyakusida. Yonke into yakho lekulahlekela iphindze ibuye kuwe babe. I promise you babe sowusitakele njengoba ufike kithi. Kanti asikho la kuphela eGauteng. Ikhona futhi lenye ibranch yethu eNorthwest. Kanti asigcini ngoku-investigator la eSouth Africa kuphela. We also investigate kuma neighbor countries. Sengisho boSwaziland, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Mozambique. Sihamba sifike konke lapho babe. Siseshe size siyithole info leyendekile. Na udliwa babe Ngobe. Hayi asingambe mina. Wengobe usale. Batakusita ngiyakuthembisa mnethu. Utayithola yonke into yakho lekulahlekela. Ungaphinzisa itolo Ngobe Nkosi yami ubambe na uva ngathi kuyeda. Abambe yini babe? Hayi utakubona.